Hoyak tapi dihoyak di ranah Minang. Kita usah bacaka, rencak kita tengah manenggang. Hoyak tapi dihoyak di Pariaman. Usahlah bersiara, rencak kita berjawe tangan. Tapi dioyak orang banyak menari-nari. Urang malie sadonyo kadang hati nakane. Tapi subarang naracat tapi rampasa. Oyak tapi sampai patang Pariaman tambah sumara. Hoyak tapi dihoyak di ranah Minang. Kita usah bacaka, rencak kita tengah manenggang. Hoyak tapi dihoyak di Pariaman. Usahlah bersiara, rencak kita berjawe tangan. Tapi dioyak kandangnya tingkah batingkah. Urang malie onoi masa sabasasa. Tanggal 1 sampai 10 Muharram 6 bulannya. Pesanan lie latahwi di ranah Minang tampenya. Hoyak tapi dihoyak di ranah Minang. Kita usah bacaka, rencak kita tengah manenggang. Hoyak tapi dihoyak di Pariaman. Usahlah bersiara, rencak kita berjawe tangan. Hoyak, 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 hoyak. Hoyak tapi dihoyak di ranah Minang. Kita usah bacaka, rencak kita tengah manenggang. Hoyak tapi dihoyak di Pariaman. Usahlah bersiara, rencak kita berjawe tangan. Tapi dioyak orang banyak menari-nari. Urang malie sadonyo kadang hati nakame. Tapi subarang narancak tapi rampasa. Hoyak tapi sampai patang Pariaman tambah sumara. Hoyak tapi dihoyak di ranah Minang. Kita usah bacaka, rencak kita tengah manenggang. Hoyak tapi dihoyak di Pariaman.